no kuvuga ngo Sultani Makenga asigaranye intambara imwe, u Rwanda rusigaranye intambara imwe, u Burundi busigaranye intambara imwe, Kongo isigaranye intambara imwe, u Burusiya busigaranye intambara imwe, Isirayeli yo ni nyinshi. Isirayeli ni nyinshi. Nibyo ngiye kugarukaho, nizo ntambara ngiye kugarukaho. Igihugu kiri buyirokoke cyangwa kiri buyitsinde kiraba gihawe ikarita yo guhiganirwa igikombe cy'isi. Noneho igihugu kiri bugitsindwe kirita gisubira mu bukoroni cyangwa se mu bukoroni, kirita gisubira muri atikiti egome. Kandi ibyo byose bigomba kuba uyu mwaka, ntabwo ari bizaba mu gihe kizaza cyangwa kazoza, ahubwo bigomba kuba uyu mwaka. Uku ni ukuri Nyako TV, udukurikiye ukande subscribe, update amakuru akugerereho ku gihe. Imihanda yose y'isi ihanze amaso ibiri kuba mu karere k'ibiyaga bigari. Afurika yihanze amaso ibiri kuba muri Europe, mu Burayi ndetse no ku mugabane wa Amerika no muri Aziya. Twese buri muntu wese afite ahantu hanze amaso, afite ubwoba ko iki kiramutse kibaye byagenda bite. Mu gihe nk'ubu hari abarundi bavuga bati u Rwanda rurwanye n'u Burundi, byagenda bite koko? Nanone abanyarwanda bakavuga bati bibayeho, tureke ibintu byo kubeshyanya, bibayeho ko u Burundi burwana, abanyarwanda bakubeza ngo byagenda gute, hacura iki? Noneho umuntu akibaza ngo nibucya ku wa mbere cyangwa ku wa kabiri, mardi mercredi, umunsi tutazi, tukabona ma 20 yamaze kugera i Bujumbura, yinjiye mu gihugu cy'u Burundi kwihorera. Kuko mu gihe wishe abana ba Makenga, amaraso ni nkandi, ijisho ni nk'irindi, ugutwi ni nk'ukundi. Mu gihe wishe bene gihugu ba Perezida General Sultani Makenga, reka mbivuga uko kuboniwe, nahamya ko uharaniye independence cyangwa se kwikukira no kubohora bene wabo, mu marira n'agahinda, Nord Kivu na Sud Kivu, nyuma y'uko ibihugu bitsinzwe byose bigataha, hagasigara igihugu cy'u Burundi. Nukuvuga ibyo Kenya yangije, hari ibyo Tanzania yangije, hari ibyo South Africa yangije, hari ya Zimbabwe na Malawi, SADC na EAC, ibyo bangije byose biri ku gatwe k'umuntu witwa General Evariste Ndayishimiye. Ndi kuri yo Reverien Ntuza Prime Niyongabo, Gaspard Baratuza. Iyo guverinoma y'u Burundi niyo yikoreye uwo mutwaro kubo hanze. None Sultani Makenga agasigara nanone nk'umusirikare cyangwa nk'umusoda uhanganye n'uwitwa Félix Chilombo, ariwe mu finanseri muterankunga mukuru w'ipfu zose ku banyamurenge, Nord Kivu na Sud Kivu. Sahizi rero Sultani Makenga aravuga ngo iyi ntambara asigaranye n'imwe, mwitegure. Yarabateguje mu ijambo risoza umwaka. Hagiye kuba iki? Hagiye gukorwa iki? Kuno kuri Nyako TV, ngira ngo harimo abadusuye ari ubwa mbere, nibyo, ariko turajya tuhanyuza amakuru yizewe, gusesengura politike n'amakuru, kuko ngewe ndi mukuru kandi mba hose, ndi intumwa General Marti. Ijambo risoza umwaka mwararyumvise, iri soza umwaka mu Rwanda naryo mwararyumvise. Nyakubahwa Perezida w'u Rwanda aravuze ngo ashimiye ingabo z'umutekano mu nzego zose, arangije abasaba kuzakora ibiruta ibyo bakoze no guhagarara kuruta uko bari bahagaze, ndetse abibiramo akanira babwira ngo kandi imbere sindi kubona neza ngo mbaho kuri guhagije, ariko mwitegura. Ababwira ijambo ryitwa kwitegura. Mwararyumvise, nta guhimba nta kongera. Ngende umukristo, nta bindi dupfana. Wowe nawe wumve wikuriremo ibyawe, usenga senge, ukora kore.
inkunga yawe n'intererano yawe ku gihugu cyawe uyitange. Tubona perezida w'u Burundi mu ijambo risoza umwaka yaravuze ngo umwanzi afite nimero ya kwanza Rwanda, ariko asezeranira abarundi ko uko bizagenda kose abarundi bajiga bakarabye. Arababwira ngo ntegereje Amerika, uwo ni Reveriyani. Amerika nidahana u Rwanda nk'uko turi kubiyisaba, kuko u Burundi bupfukamiye Amerika, bwajyanye na Kongo kwa Tshisekedi. Ubwo Ndayishimiye abari imbere, Kiromba bari imbere, Ndayishimiye amuri inyuma mu bitugu. Umwe avuga ati mubyeyi, u Rwanda ruratwishe kandi rutwishe nabi. Bafashe Noro Kivu na Side Kivu babyomeka ku Rwanda, inyungu zose zihava zitaha i Rwanda. Ndayishimiye nawe ati mubyeyi, ibyo Tshisekedi akubwira nibyo, nitwa General Evariste Ndayishimiye. Buriya Uvira dore barayifashe, bafata Goma, bafata Bukavu. Icyo barondera ni agatwe kanjye, nanjye CNDD-FDD ndiriwe sindaye. Eske dukora iki udukureho udukize u Rwanda? Amarira bose bashyira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika yihora mu bucuruzi budahera, muri Ukraine iri gucuruza. Hari igihe Amerika muzayitegereza nk'imyaka 30 ibabwira ko intambara yazirwanya yanazirangije. Nta ntambara ndabona Amerika yatsinze, nta n'intambara ndumva yatsinzwe. Yarwanye muri Vietnam ivayo itsinzwe, ariko ivuga ko yatsinze. Irwana muri Somalia iva idatsinze, irwana muri Cuba iva idatsinze. Uri muri Ukraine haciyemo imyaka ingahe? Iyo manda rero yo muri Amerika yo guhoza intambara mu isi, niba mutegereje Amerika nk'umukiza, sabwo mbiza, ariko urugendo rwanyu ruhire, nimukomeze mugende. Wasanga amahitamo mwafashe azabashyika ku gisubizo. Ariko nkiraho, iyo Burundi butegura igisirikare cyabo neza, bugakunda igisoda cyabo, bukubaha igisoda cyabo, bukacyubahisha no mu mahanga. Tshisekedi yakunda abakongomani, agashyira hamwe n'abakongomani, akubaha abakongomani, akubaka igisirikare cyiwe, agatanga ibikenewe byose. Mpamya ko n'ukurwanya n'ugutera, kumufungira amayira, nuko nawe iwawe uba watanze amahoro. Ariko niba urarurwana n'umugore, urarurwana n'abana, abaturanyi bo hanze kuzana intambara mu bakozi rero bo mu rugo bagukorera akazi ko mu nzu, biraboroheye 100%. Harimo abantu babyunyura nabonye mumbwira ngo ufite icyo pfana, ngo naba basesenguzi ngo bakomeye ngo bahambaye. Oya, umuntu wese arira mu kirukwe, umuntu wese arimenya ibye, ariko dufite ubwoba bw'ibyo abaperezida bari kuvuga, n'abaminisitiri, n'abahagarariye imigambwe, n'abahagarariye ingabo, ibyo bagenda batangaza. Nta gihumurije kirimo, ni ku rusongoye, ni kwihwa, ibintu nk'ibyo. Ni ukuvuga rero hano ikintu kigaragara ni uko u Rwanda rwo rwashyize imbaraga mu kubaka igisirikare. Igisirikare cy'u Rwanda kigira isoko gihahiramo ibintu bitagira imisoro, ariko abanyarwanda bagira amasoko bahahiramo ibintu birimo imisoro, biriho imisoro nyine. Kandi ubwo igisoda cy'u Rwanda uhereye ku ibati rigize inzu, aho inzu itangiriye n'aho irangiriye, aho umuntu yambarira n'aho arangiriza kwambarira, aho umuntu atangirira ibyo kurya n'ibyo kunywa kugeza arangije, iryo soko ryabo ribaho. Bakagira bake yabo, ukeneye amahera make n'ukeneye menshi akayahabwa. Donc u Rwanda rwubatse igisirikare cyo ku butaka, icyo mu kirere n'icyo mu nyanja, kandi nta n'inyanja rukoraho. Kagame mwumvise ko agira ubushobozi bwo kubwira South Africa, igihugu cya gatatu muri Afurika, ngo niba wumva hari abasirikare bawe baguye Goma ari twe tubishe, kumva twaranabafashe miri, ukaba wumva ufite ubushobozi bwo kubikora ku ngufu, uzaza ubatore. South Africa ijya mu myiyerekano isaba ingabo zayo ko zarekurwa. Abaminisitiri baho barahaguruka mu mpande zose ngo bagomba guhorera ingabo zabo, barinanirwa.
nuko bikanzemo batinya u Rwanda, nyine ko Kagame yabashije kubaka u Rwanda. Kandi ibyo nta somo byasigiye abanyafurika bagenzi be, ngo Kongo ihita ifatiraho nayo yubake nk'ibyo, Burundi bwubake nk'ibyo, ndetse n'ibindi bihugu, ahubwo mwubake mugamije gukinga iki kiyira muha abazungu bakanyuramo, buno bakaba baduzigirije, badutesheje umutwe, baduhinduye ifundigira ibivuzo. Gahunda yanyu ntifadika, muguma mukora iby'inyungu zanyu n'imiryango yanyu. Nimvuga cyane mba ngira ngo irijwi ryumvikane muri ba nyenejyo, iyo tuvugiye hano tuba tubwiye abagomba kutwumva. Habura iki ngo mwubake namwe ibintu byanyu bibe bikomeye. Sawa. Nukuvuga ngo ngarutse ku ntambara narindi kuvuga, u Rwanda ni intambara imwe rugomba kurwana nayo yitwa Uburayi na Amerika rukayitsinda. Ubundi ubw'ingoma yitwa u Rwanda mukayivugiriza aho mushaka hose n'imirishyi ibiri. Dudu 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 papa papa papa. Abavugije ingoma murabizi. Nimutsinda igitutu cya Amerika, igitutu cy'abanyaburayi, Kagame ubwo n'ikipe ye, navuga ngo coup de chapeau, mwizere ubushobozi. Ubundi niyo ntambara urwo Rwanda navuga rusigaranye. Muri analize zanjye ntabwo u Rwanda ndi umuvugizi waro, ariko niyo ntambara rusigaranye. Ego twagiye Kongore, ntambara Kongo isigaranye, ariko yo ni ndende cyane nakwambiye. Kongo isigaranye intambara yo gutsinda imitwe 200 iri mu gihugu cyayo. Nubwo 220 yavaho, mufite ikibazo kirekire cy'abazapfa mudafitiye ubwishyu n'ibisobanuro. Intambara ya kabiri Kongo ifite ikibazo cyo kumvikana na Nord Kivu na Sud Kivu, ituwemo n'ubwoko bw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda rw'abatutsi cyane, rubanda nyamwinshi ubwo nabo, abandi n'abarundi bariyo, abandi n'abakongomani bariyo, abandi n'abagande, ndetse hari y'amahanga menshi. Iyi politike ninde mukongomani uzayikina cyangwa uzayubaka ikaba yubakitse ku ruhando mpuzamahanga, ikaba ifite ubushobozi ku rwego rw'uko izaba ari politike iboneye ishize Kongo hamwe idacitsemo ibice. Icyo nikitaba Kongo izacikamo ibihugu birenze 30. Indi ntambara Kongo ifite intambara yuko perezida atwarira igihugu cyose. Urabona muri Kongo iyo minisitiri w'intebe bamutoye, abakongomani bahita bashima ko bo bafite minisitiri uva iwabo, bakamutora kwa iwabo, bakamwemera kwa iwabo, bagashima icyo nawe akayobora ako gace k'iwabo akanagateza imbere, ahandi ntabwo ahazi. Kugira ngo rero habeho perezida ukorera igihugu cyose muri Kongo, minisitiri ukorera igihugu cyose muri Kongo, generali w'ingabo utwaye ba kongomani bose mu murongo umwe, mwumvise ko generali bunavuga ati ndemera abahutu ariko abatutsi ifofe tasiyo wende porepore ku mututsi. Ibyo ni minisitiri w'ingabo wabivuze kuri televiziyo y'igihugu, radiyo y'igihugu, bisobanuye ngo muri we ntabemera. Buriya n'umugore we ni umuhutu, n'abana be bagiye kurambagiza mu batutsi, ni ikibazo gikomeye. Ndetse ubwo inzira izo arizo zose n'inshuti ze n'abo bagendana uzanyemo ijambo umututsi, uvugira biriya ku karubanda mu gikara avuga ibihe, utegura biriya uvuga biriya ahihishe, ahabona indani atanga inkunga arafinansa, ntawe atandukaniye na baba gusora cyane rwose. Ntatandukane na wa murundi wavuze ngo musongora amacumu, mukubira imipanga, mushaka ibisongo, twigwaneho abanyarwanda bataraza, n'abagande n'abakenya, koko ingoma yacu irageramiwe. Nuko yavuze, na kinyoma kirimo.
ni ukuvuga rero Kongo ifite urugendo rurerure ku rwego rwo hejuru buno tutanadondagura. Uburundi bufite intambara bugomba gutsinda ni yahe? Uburundi bugomba gutsinda iyi ntambara ikurikira, bwayitsindwa bugasibwa ku ikarita y'isi mu buryo bwitwa CNDD-FDD. Abarundi bazagumaho ariko CNDD-FDD. Uburundi ikintu cya mbere bugomba gutondeka kitaba ku rutonde. Varisito Ndayishimiye umunsi ni urongoye arasabwa iki? Varisito Ndayishimiye arasabwa kuvaho, Reveriyani arasabwa kuvaho, CNDD-FDD abanyantege nke bose irasabwa y'ubwayo kwitera inkota ikisogota ikigica igatanga imihoho. Barasabwa kugendera ku isezerano Imana yababwiye. Kandi ndi n'umwe wavugishijwe ku Burundi, ariko aha ni muri politiki. Kubera ko perezida ahagarara akavuga ngo hano hari isezerano, ibaze nawe perezida ahabyemanga. N'umwene gihugu mutoya akavuga ngo hano hari isezerano. None niba iryo sezerano ridashyizwe mu bikorwa, ikizashyirwa mu bikorwa ni icyaha. Kugira ngo nguhombe nzaguhombye. Iyo ni intambwe imwe. Intambwe ya kabiri nuko mu gihe mwebwe mugitegereje ubwo bufasha, harabaho ko Barundi habaho kubabarirana, mugasimbuka iby'abatutsi batwaye imyaka myinshi. Noneho ntimuhite muvuga ngo natwe abahutu reka dutwara imyaka myinshi, ahubwo ushoboye akaba ari utwara. Mukamwihweza aho yaba akomoka hose, uwo ari we wese, ayo yiza yariyo yose, mwebwe muverifiye ko abishoboye. Ibyo bintu abibashije. Iyo ni indi ntambwe ya kabiri Burundi busaba. Intambwe ya gatatu, Burundi burasabwa gufunguka amaso y'umubiri, bugafungura imipaka yose, bugafungurira Abarundi imikorere. Kuko urabona Abarundi niba hari abenegihugu bazi gukora, abenegihugu b'Abarundi, gera muri Kenya, ugere Zambia, ugere Malawi, nta Murundi ujyana umutahe. Barakora abari i Burayi, abari muri Amerika, Abarundi barakora, mugabo igihugu cyabo kirabrokinze, ni ibiturire, ni ruswa, nta Murundi ushobora kujya iwabo ngo akora atera imbere. No, iyo ni intambara musabwa gutsinda mufunguye imipaka yose. Uburundi burasabwa kwemera tekinoloji ko yinjira bugahindura systeme ya francophonie bukakira systeme y'icyongereza, reka mbivuga uko, English. Uburundi burasabwa kuba inshuti n'u Rwanda na Nord Kivu na Sud Kivu, bukagira inshuti butakaza, bukagira n'izindi bwakira. Kandi burakwiye gukora umurango no mu ijoro cyane rwose. Hama Sultani Makenga arasabwa gutsinda Kongo, arasabwa gutsinda Burundi, ubwo ndi kwihuta, arasabwa gutsinda umujinya n'ishavu, adakoze ibyo yakorewe mu bene gihugu be, agahagarara nk'umugabo, akihanganira ibyo abuze n'ibyo ahombye, akarinda ibisigaye. Isiraheli nta ntambara n'imwe izatsinda, izarwana kugeza Yesu agarutse. Amerika, uyu mugore ayiteye umwaku n'umugabo we bafashe. Buriya Amerika kuva bakimara kureba ubwambure bw'aba perezida bo muri Venezuela, Amerika irakasiriwe, ibyayo muze mu bikurikirana ibigiye kuyibaho. Bundi ririya ni ryo kosa ryanyu. Uriya ni umuvumo nka wa mwana wigeze areba ise Nowa, umuhererezi w'ubwiye amurebaga ubwambure agahita amuvuma. Amerika nayo buriya yavumwe bayi Haruna cyane. Putin arasabwa gutsinda intambara yo muri Ukraine, agahita ahabwa ishimwe ry'isi cyangwa se igikombe cy'isi, gakegukana.
cyane rwose. Izi ntambara zose rero buri muntu yitekuye n'undi yitekuye n'undi yitekuye, kandi mutsinde mu izina rya Yesu.